Sizlerdi kestik bayramınızlardan çın dilinden kutlayın. Bu gün her bir adamın yüreğine özgürce жылуулук тартуулай турган майрамдардын бири десем мен жаңылышпайм. Бизден президенттер Садыр Нуркожоевич, генералыбыз Камчат Кыдыршаевичтин туура саясатты жүргүзүп, билим берүү тармагында мугалимдердин айлыгы көтөрүлүп, ГИКтен үйлөр берилип, силерге ошондой жакшынакай шарттарды түзүп бериптиз да. Мына быйыл жакшы Кыргызстан боюнча билим берүү тармагында Намаз шаары 2-нчи орунду алды да. Бишкектен кийин. Мен ишенем, эмдиги жылда ушундай мактоого алып кыйбыз деп биздин мугалимдер кесипкөй, билимдүү, күнү-түнү эмгектенет, балдарыбызга өз сүйүүсүн берет. Ошон үчүн биз ушундай жетишкендиктерге жетишип атабыз. Muğalim қатары ардайым данышмандар, ақылмандар, білгіштер болып келген. Бүгінгі күні дағы ушул эле талаптар тоқтап қалған жоқ. Біздің мұғалімдеріміз қоғамдың алдыңғылардан болуш керек. Ошондуктан жапатырма алдыңғы болгону аракет кыла алып бардыгыз. Мұғалімдерге үлгүлөрүнө тыйчылык каалаймын, амандык каалаймын, ишинде болсо ийгилик каалаймын.